بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد. نعم, dukomeje ubwo dutangiye isomo rya 21 ariko hano mu gitabo ndi kuvuga ku bijyanye n'uruhererekane rw'amasomo bijyanye uko twagiye tuyapanga, ariko hano mu gitabo rikaba tukiri ku mwitozo wa 15 akaba ariwo bakiri kuvugaho. Naam, aina naam Naam, iyi paje iyi ngiyi ya 90 twari twayirangije ari umwitozo, ukaba ari umwitozo wa 7. Iqra waktub. Ubwo dukomeje ukurikiraho, aina dhahabta ya akhi, ugiye hehe yewe muvandimwe. Twavuze iyo igiye ubundi akhun ni umuvandimwe, iyo hagiye ya uri kwivugaho uri kuvuga, mbese biri kukugarukaho uri kuvuga. Aina dhahabta ya akhi, ugiye hehe yewe muvandimwe. Aina dhahabtum ya ikhwani, mugiye hehe yemwe bavandimwe banje mwe. Aina dhahabti ya ukhti, iyo hariho fatha biba ari biri kuri wowe uri kubwirwa igitsina gabo, iyo hagiyeho kasra biba ari wowe uri kubwirwa w'igitsina gore ari kumwe, nanone iyo hagiyeho fatha bikari wowe uri kubwirwa w'igitsina gabo umwe. Aina dhahabti ya ukhti, ugiye hehe mushiki wanjye we. Aina dhahabtunna ya akhawati, mugiye hehe mwe bashiki banjye mwe. Ubwo ngo hano ni ubuke bw'igitsina gabo, hano ni ubwinshi bw'igitsina gabo. Hano ni ubuke bw'igitsina gore, na hano ubwinshi bw'igitsina gore. Hano uri kubwirwa n'umwe w'umugabo, hano uri kubwirwa abari kubwirwa ni benshi b'igitsina gabo. Hano uri kubwirwa ni umwe w'igitsina gore, hano ni benshi b'igitsina gore. Naam, ana iyi ni insimburazina, ana njyewe, hakaza nahnu twebwe. Ana dhahabtu, njyewe ndagiye. Nahnu dhahabna, twebwe turagiye. Iyi nshinga iri gutondagurwa cyangwa iri kuvugwaho hano ikaba ari inshinga y'imitagihe, ni igihe cyahise. Naam, tugarutse hano ku magambo mashyashya, al-kalimatul jadida, amagambo mashyashya turavuga ati qabla, mbere y'igihe, mbere y'isaha, mbere y'igihe runaka. Ba'da, nyuma y'igihe, nyuma y'isaha, nyuma y'igihe, mbese nyuma, ikintu kiba kiri bukorwe nyuma. Kaifa, bite cyangwa bimeze gute. Mata, ryari, akajambo bisobanuye ryari. Al-usbu'u, icyumweru. Ashahru, ukwezi. Al-adhanu, adhana nyine. As-salah, isala. Raja'a, kugaruka. Ikhtibaru, ikizamini. Naam, ad-dama'ir munfasila, insimburazina zidafatanye. Al-munfasila, ngo tuzayibona insimburazina zifatanye. Urugero kitabuka, ka ni muttasila, ni insimburazina twasanye igitabo cyawe, wowe uri kubwirwa nyine iki ni igitabo cya mbese. Kitabuka, qalamuka, kutubukum, cyangwa naam. Mbese izi ngizi ni izitandukanye, turasanga yuko iri buze nangiza hazizina bidafatanye n'iki n'insimburazina. Lil mufradi, lil jam'i, no yahanga no bwinshi, hano no buke. Insimburazina ni ikintu umuntu agomba gufata akazirikana akanasobanukirwa neza, bikanaba na byiza none n'akarusho kuba yazinjiza mu nshinga, mbese amenya uburyo zikoreshwa mu nshinga y'imitagihe, mu nshinga y'indagihe, mu nshinga nanone y'inshinga itegeka cyangwa mustaqbal. Naam, biba ari ibintu byiza cyane, binagufasha no kunamenya kuvuga ururimi rw'icyarabu urusobanukiwe unaruzi na neza. Huwa, ubundi hari ana, tuvuge bijyanye n'uko byagiye byandikwa. Huwa talibun, yashyiraho ndaje. Naam, huwa talibun, we ni umunyeshuri. Hiya taliba, huwa talibun, we ni umunyeshuri. Hum tullabun, bo ni abanyeshuri benshi. Hiya taliba, we
ni umunyeshuri w'igitsina gore. hunna talibatun, bo ni abanyeshuri b'igitsina gore. anta talibun, wowe uri umunyeshuri, wowe uri kubwirwa uri umunyeshuri. antum tullabun, mwebwe muri kubwirwa muri abanyeshuri b'igitsina gabo. anti taliba, wowe uri kubwirwa uri umunyeshuri w'igitsina gore. antunna talibatun, mwebwe muri kubwirwa muri abanyeshuri b'igitsina gore. ana talibun, ngewe ndi umunyeshuri w'igitsina gabo. nahnu tullabun, twebwe turi abanyeshuri b'igitsina gabo. ana taliba, ubwo mbwa ana ikoreshwa yaba ari uri kuvuga w'igitsina gabo cyangwa w'igitsina gore. nanone ana taliba, ngewe ndi umunyeshuri ariko w'igitsina gore. nahnu talibatun, twebwe turi abanyeshuri b'igitsina gore. Mwibuke ko turi gusobanura ibyanditse mu gitabo. dukomeje ubwo isomo ad-darsu sadisa ashara, isomo rya 16. isomo rya 16. al-mudarris, umwarimu. liman hadhihi al-aqlamu ya muhammadu, aya makaramu yaba ari ayande yewe Muhammad? Muhammad arasubiza ati hiya li ya ustadhu, aya makaramu ni ayanjye yewe mwarimu. al-mudarrisu, umwarimu nawe aragira ati hiya jamila, hiya jamilatun jidda, ni meza cyane. mbese aya makaramu ni meza cyane. utudomo, mbese hari izindi nteruro zavuzwe ariko zitanditswe. wa hadhihi al-kutubu, nibi bitabo al-jadida, wa hadhihi al-kutubu al-jadida, nibi bitabo bishasha. ahiya lak, ese byaba ari byawe? ahiya laka, byaba ari ibyawe? kuko ikiganiro iyo biza kuba ikiganiro biri kugaruka ku mukobwa twari kuvuga ahiya laki, ariko biri kugaruka ku muhungu kuko ikiganiro kiri hagati y'umwarimu na Muhammad. Muhammadu ati la hiya li Hamidin, hoya ni ibya Muhammadi. al-mudarris, umwarimu aragira ati aina dafatirukum ya ikhwan, ngo ibitabo byanyu biri hehe yemwe bavandimwe? Ali ati hiya huna ala hadha al-maktab, biri hano kuri iyi meza, biri hano kuri iyi meza. tamarinu, umwitozo uragira uti ta'ammal, rimwe ta'ammal al-amthila al-atiya, zirikana cyangwa menya izi ngero zikurikira. al-mufrad, ubuke. al-jam'u, ubwinshi. al-mufrad, al-jam'u. al-mufrad hadha talibun jadidun, hadha talibun jadidun, uyu ni umunyeshuri mushyashya. huwa min Belgica, min Belgica, we yaturutse muri Belgique, we yaturutse mu gihugu cya Belgique. al-jam'u, ubwinshi buragira buti haula'i tullabun jududun, bariya abanyeshuri bari hariya. ubwinshi bwa hadha ni haula'i, hadha koko ni ubuke, haula'i ni benshi. haula'i tullabun jududun, bari abanyeshuri ni bashyashya. hum min Belgica, bo baturutse muri Belgica. al-mufradu, ubuke hano buragira hadha kitabun jadidun, iki ni igitabo gishyashya. iki ni igitabo gishyashya. huwa min Belgica, cyakuwe muri Belgique, cyakuwe muri Belgique. ubwinshi al-jam'u, ubwinshi hadhi kutubu jadida. hadha uri kuvuga utunga agatoki cyangwa yerekana ikintu ariko kiri ubuke bw'igitsina gabo. noneho ubwo mu gukoresha insimburazina wavuga min Belgica. al-jam'u, ubwinshi hadhi kutubu jadida, ibi bitabo ni bishyashya. hiya min Belgica, byo byakuwe muri Belgique. umwitozo wa kabiri hawil al-mubtada, hindura intangiriro
y'ijambo riri gutangira fi kulli min aljumali al-atiya ila jam'in, uzihindure buri nteruro uyishyira mu bwinshi. Mbese iryo zina ritangira urishyire mu bwinshi. Naam. Mithal, urugero twahawe, hadha baytun, iyi ni inzu, hadhi buyutun. Naam. Ikintu tugomba kumenya tukanazirikana, hadha ikoreshwa ku buke bw'igitsina gabo, hadhihi igakoreshwa ku buke bw'igitsina gore, ikanakoreshwa no ku bwinshi bw'ibintu bidafite ubwenge. Naam, ushobora kubikoresha. Naho haula'i ngo turibuze kubibona ikoreshwa ku bintu bifite ubwenge bw'igitsina gabo none bw'igitsina gore ukabikoresha. Naam. Rimwe, hadha najmun, hadha najmun, iyi ni inyenyeri, hadhihi nujumun, izi ni inyenyeri. Kabiri, hadha darsun, iri ni isomo, hadhihi durusun, aya ni amasomo. Gatatu, hadha qalamun, iyi ni ikaramu, hadhihi aqlamun, aya ni amakaramu. Aya magambo turi kuzurisha aranga hirya no turi bugende tuyasanga. Ubwinshi bwayo twe no guhindura iri zina, aya mazina atangira niyo turi bugende duhindura gusa. Turi duhindura aya ngaya. Naam. Dukomeje nimero ya kane, hadha babun, uyu ni umuryango, hadhihi abwabun, iyi ni imiryango. Gatanu, hadha nahrun, uyu ni umugezi, hadhihi anharun, iyi ni imigezi. Gatandatu, hadha jabalun, uyu ni umusozi, hadhihi jibalun, iyi ni imisozi. Karindwi, hadha kalbun, iyi ni imbwa, hadhihi kilabun. Ubwo hano dushyiramo hadhihi gusa bigahita birangira. Naam. Umunani, hadha bahrun, iyi ni inyanja, hadhihi biharun, izi ni inyanja. Ushaka ushobora kuvuga ati hadhihi biharun, ukandika hano hadhihi, hano no kongera gusoma iri jambo biharun kugira ngo rive muri utu dukubo dufite. Icyenda, hadha kitabun, iki ni igitabo, hadhihi kutubun, ibi ni ibitabo. Hadha himarun, iyi ni indogobe, hadhihi humrun, izi ni indogobe. Naam. 11, hadha sarirun, iki ni igitanda, hadhihi sururun, ibi ni ibitanda. 12, hadha daftarun, iyi ni ikaye, hadhihi dafatirun, aya ni amakaye. hadha daftarun, hadhihi dafatiru, aya ni amakaye. Hadha maktabun, naam, hadha maktabu, hadha maktabun, iyi ni imeza, hadhihi makatibu, aya ni ameza. Nane tuzabibona yenda mu yandi masomo cyangwa mu rindi somo runaka bijyanye na mamnu min as-sarf, izina ritakira ritajya ryakira ku mpera yaryo kasra cyangwa tanwin, aribyo bita mamnu min as-sarf. Tugenda tusangamo ba Aisha, ba Hamza, ba Firaun n'abandi, na Ibrahim n'andi mazina asanzwe, Masajid, nayo nga tugiye tuvuga. Naam. Hadha maktabun, twamaje kubivuga. Iyi ni imeza kuri ijambo rya 13, iyi ni imeza, hadhihi makatibu, aya ni ameza. Naam. 14, hadha funduqun, iyi ni hoteli, hadhihi fanadiqu, aya ni amahoteli. 15, hadhihi saa, iyi ni isaha, hadhihi saatun. Ubwo hano ntabwo twavuga ngo hadhihi fanadiqun, twavuga hadhihi fanadiqu hakajya dhamma. Naam. Dukomeje ku jambo rya 16, hadhihi sayyara, iyi ni imodokari, hadhihi sayyaratun, aya ni amamodokari. Uri kubona hadhihi iri gukoreshwa ku buke bw'igitsina gore, ikanakoreshwa no ku bwinshi bw'iri jambo riza mu gitsina gore. Naam. 17, hadhihi ta'ira, iyi ni indege, hadhihi ta'iratun, izi ni indege. Nano dukomeje, iri ni irindi jambo rije ariko bari kuvuga dhalika, barikoresha bari kuvuga ikintu kiri kure cyane. Naam, barikoresha bari kuvuga ikintu kiri kure cyane by'igitsina gabo, nano gifite ubwenge
cyangwa kidafite ubwenge ariko kigakoreshwa mu buryo bw'igitsina gabo. Dhalika najmun, iri hariya hirya ni inyenyeri. Tilka nujumun, ziriya ni inyenyeri. La dhalika najmun, iyi ni inyenyeri. Tilka nujumun, ziriya ni inyenyeri. 19 tilka sayyara, iri hariya hirya ni imodokari. Tilka sayyaratun, ziriya ni imodokari. Naam. 3 ashir ila al-asma'i al-atiya, tunga agatoki cyangwa kora ikimenyetso uri kutwereka amazina akurikira bismi ishara, ukoresheje izina rya ishara ariryo nyine hadha, ariryo ringiri ismu ishara, hadha cyangwa hadhi cyangwa haulai. Munasib lilqarib, riza rihwanye n'ikiri kuvugwa cya hafi. Naam. rimwe turavuga duti hadha rajulun, uyu ni umugabo. 2 haulai rijalun, bariya ni abagabo. Iri jambo haulai aho uzarisanga hose ntabwo uzigera usanga ryahindutse, yenda ryabaye haulau, iyi hamza ifite dhamma cyangwa ifite fatha, igihe cyose ihora ifite kasra. Naam. haulai rijalun, bariya ni abagabo. 3 hadha kalbun, iyi ni imbwa. Naam. ubwinshi hadhihi kilabun, izi ni imbwa. 5 hadhihi durusun, aya ni amasomo. Ariko aba ngaba ni ubwinshi bw'igitsina gabo, turivuge duti kandi bafite ubwenge, turavuga duti haulai mudarrisuna, bariya ni abarimu. Naam. naho ukuba twavuga ati urugero rijalun hakayo tanwin, ahanga tukavuga mudarrisuna, ikimenyetso cy'ubwinshi tureba iyi wawu, ntabwo tureba haraka iri kuri nun. Ahanga bareba ubwinshi bakareba inyuguti, mu gihe ahandi bareba ingombajwi. Mbese ubwo hari aho bareba inyajwi, hari n'aho bareba ingombajwi. Naam. ubwo ni haulai mudarrisuna, bariya ni abarimu. Naam. turavuga duti hano 11 turavuga ati haulai akhawati, bashiki bacu. Naam. bariya bari hariya ni bashiki bacu, bariya ni bashiki bacu. 8 hadhihi aqlamun, aya ni amakaramu. 9 hadha kitabun, iki ni igitabo. 10 hadhihi sayyaratun, aya ni amamodokari. 11 hadhihi sayyara, ubwo ngo iri ubu ni ubuke, ubu ni ubwinshi. Hadhihi sayyara, iyi ni imodokari. ariko nyine tugenda dushyiraho tanwin, nuko iyo umuntu ahagaze ku jambo ry'akazi rifite utudomo tubiri bavuga ati hadhihi sayyara, iyi ni iki? iyi ni imodokari. 12 hadha 12 hadha himarun, hadha himarun, iyi ni indogobe. Naam. naho 13 turavuga duti hadhihi kutubun, ibi ni ibitabo. 14 turavuga duti hadhihi humrun, hadhihi humrun, izi ni indogobe, ni nyinshi. turavuga hadhihi humrun, izi ni indogobe. 15 hadha aynun, uyu ni umugezi. Aynun twarabivuze ushobora kuba bagamije umugezi, bashobora kuba none bagamije ijisho. Hadha aynun, iri ni ijisho. 16 hadhihi tabiba, uyu ni umuganga. uri kubona yenda hano, uyu ni umuganga. 17 haulai tabibatun, bariya uri kubona hariya ni iki? ni abaganga, ni benshi, ni abaganga ariko b'igitsina gore. 4 ashir ila al-asma'i al-atiya bismi ishara munasib lilba'id, kora ikimenyetso kuri aya mazina akurikira bismi ishara, ukoresha amazina
aya nyine dukoresha turi kuvuga ibintu turi hafi cyangwa bituri kure, ariko aha ngaha turi buze kuvuga ibintu bituri kure cyane, yaba turi buze gukoresha dhalika cyangwa tilka cyangwa ulaika, rikwiriye aho hantu urishyize, rijyanye n'iyo nteruro cyangwa iryo jambo rikurikira. Dhalika barikoresha bari kuvuga ubuke bw'igitsina gabo bufite ubwenge cyangwa budafite ubwenge. Tilka babikoresha bari kuvuga ubuke bw'igitsina gore bufite ubwenge cyangwa bidafite ubwenge, ariko nanone bikanagarukira ijambo ku bwinshi bw'ibintu bidafite ubwenge, yaba by'igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Naho ulaika ikaba ikoreshwa ku bwinshi bw'igitsina gabo cyangwa bw'igitsina gore. Rimwe dhalika talibun, uriya ni umunyeshuri, uriya ubona hari ahijya cyane ni umunyeshuri. Ulaika tullabun, bariya bari hari ahijya n'iki ni abanyeshuri. Gatatu dhalika najmun, iriya uri kubona hari ahijya cyane mu kirere ni inyenyeri, najmun ushyiraho tanwini. Kane tilka nujumun, ziriya ni inyenyeri. Gatanu tilka bintun, uriya ni umukobwa, ni inkumi, ariko uriya hari ahijya cyane. Gatandatu ulaika banatun, bariya ni abakobwa, bariya bari hari ahijya cyane ni abakobwa. Umunani turavuga duti tilka daraja, ririya ni igare, riri hari ahijya cyane ni igare. Umunani tilka darajatun, biriya ni amagare, biriya biri hari ahijya cyane ni amagare. Icyenda dhalika sarirun, kiriya kiri hari ahijya n'iki ni igitanda. Dukomeje ijambo rya 10 dhalika tilka sururun, biriya biri hari ahijya cyane ni ibitanda. 11 tilka dajaja, iriya ni inkokokazi, iriya hari ahijya cyane ni inkokokazi. 12 tilka mudarrisa, uri hari ahijya cyane ni iki ni umwarimu kazi. 13 ulaika mudarrisatun, bariya bari hari ahijya cyane ni iki ni abarimu kazi. 14 dhalika hajjun, uriya ni iki ni umuhaji, umuntu ashobora kuba yarakoze hijja cyangwa ari kuyikora bakamwita umuhaji. Dhalika hajjun, uriya ni haji urangije gukora hijja cyangwa avuyeyo. 15 ulaika hujjajun, bariya ni abahujaji. Tuzagenda tubibona nanone uburyo nanone ubwinshi burimo ibyiciro bingahe. Harimo ubwinshi bw'igitsina gabo bukurikiza amategeko, hari ubwinshi bw'igitsina gore bukurikiza amategeko, hari n'ubwinshi none buza budakurikiza iki amategeko. Ulaika hujjajun, bariya bari hari ahijya cyane iki ni abahujaji. 16 dhalika masjidun, uriya ni umusigiti, dhalika masjidun. 17 tilka sayaratun, ziriya ni iki ni imodokari. 17 tilka sayaratun, ziriya ni iki ziriya ni imodokari. Rimwe asma'ul ishara lilqarib al'aqil, amazina umuntu akoresha y'ikimenyetso, ni ikimenyetso umuntu yifashisha ariko cy'amazina ari kuvuga ibintu bimwegereye ariko bifite ubwenge. Iyi tablo tugiye kwitangiraho, uravuga ati hadha talibun, uyu ni umunyeshuri ariko igitsina gabo. Naho ubwinshi bwabyo twavuga ati haulai tullabun, bariya ni iki ni abanyeshuri, ni abanyeshuri benshi b'igitsina gabo. Naho ari igitsina gore twavuga ati hadhi taliba, uyu ni umunyeshuri w'igitsina gore. Haulai talibatun, bara ni abanyeshuri b'igitsina gore. Ubwo nk'uko tubibonye hadha ubwinshi bwabyo ni haulai, ariko ubwo ni ku bantu bafite ubwenge, na hadhihi ubwinshi bwabyo ni haulai. Nono asma'ul ishara, amazina ya ishara y'ikimenyetso umuntu yifashisha ari kuvuga ibintu bimuri kure, lilba'id al'aqil, bimuri kure ariko bifite ubwenge. Uravuga ati dhalika talibun,
uriya ni iki? uriya ni umunyeshuri. ulaika tullabun, bariya ni abanyeshuri ariko b'igitsina gabo. naho tilka taliba, uyu uri hariya hirya cyane ni iki? ni umunyeshuri w'igitsina gore. ulaika talibatun, bariya ni abanyeshuri benshi b'iki? b'igitsina gore. ulaika talibatun, bariya bari hariya ni abanyeshuri b'iki? b'igitsina gore. naam. gatatu, asmaul ishara lilqarib ghayru al-aqil, amazina ya ishara, amazina y'ikimenyetso lilqarib, umuntu yifashisha ari kuvuga ibintu bigize iki? bimuri hafi ariko bidafite ubwenge. uravuga ati hadha baytun, iyi ni inzu. uri kubona imbere yawe iyi ni inzu, yenda ndi kuyigutungira agatoki ndi kuvuga ati iyi ni inzu. na hadhihi buyutun, naya ni amazu. uri kubona hadhihi, hadha ni izina riri mu gitsina gabo ariko kidafite ubwenge, dukoresheje hadhihi mu buryo bwo gushaka kuvuga yuko ari byinshi. hadhihi buyutun, aya ni amazu. izi tablo nizo ziba zibumbiyeho amasomo tuba tumaze kwiga ku somo tuba twatangira. urugero niba isomo ubu ngubu tuba turi mu somo rya 16, rero iyi tablo ibubumbiyemo aya masomo, ni nacyo kiba kigambiriwe akenshi. hadhihi sayara, iyi ni imodokari ariko mu buryo iyi lafdhu, iyi mvugo iri mu buryo bw'igitsina gore. ubwo bwinshi bwabyo twavuga hadhihi sayaratun, izi ni imodokari. naho asmaul ishara, amazina y'ikimenyetso lilbaid, ibyo bita ikinyazina nyereka. niba nibeshye ubwo nyine mu kinyarwanda kizavuga ikinyazina nyereka. lilbaid, ariko uri kuvuga ibintu bikuri kure cyane. ghayru al-aqil, ariko ku bintu bidafite ubwenge. uravuga ati dhalika baytun, iriya ni inzu. uri kubona hari hakurya, iriya ni inzu. bitandukanye kuvuga iyi ni inzu, iriya ni inzu. dhalika baytun, iriya ni inzu. tilka buyutun, ziriya ziri hariya ni inzu. tilka sayara, iriya iri hariya ni iki? ni imodokari. twavuze yuko iyi mvugo iri mu buryo bw'igitsina gore n'ubwinshi bwabyo turi buze gusubiza duti tilka sayaratun, ariya ni amamodokari. naam. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.